Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaseng Kongres hamau kerwat kelanang yok mensiem bat nang yok bor syuk hadin bapalat sepangut ki pajba kentop ikinong yalam bagi nong kershan jong ki wei keseng san perthai haka art pulai tarik ukara lingkot arja alpesan kilawan ban penyeso yala de bat kaseng Kongres nak benta ban ajing kershan bapura yakani kaseng hakani ke election MDC keban salong ha ubnai rempang arja alpesan ki pajba ki bawan penyeso hakani kesengi kilong nak kaseng TMC NPP bat kaseng UDP bat kinong yalam bakham hakmat kilong uba Daros Ramsin Vice President TMC Maukerwat Block ba Alosis Nonglat Organizing Secretary TMC Maukerwat Block Kong Prilin Marwen Chief Organizer TMC ba Bright Star Wanyang General Secretary TMC Youth Wing ba Philip Marwen ba Gramming Star Milliam Kong Risha Yau Pnyao bat kiwe Yakini kinong yalam bat nong kershan na yoban pediang buram da uba medal sing lingdo kertong keseng Kongres haringkat kejinon lang uba kenpam week halingdo President District Congress Committee ba JM lingdo Vice President Kong Philis Kharwanyang President Mahila Block bat kiwe Mr. Melim Bayi Cakmat Nata ikut Bekir Rambak Laga jikulu musim ya hibaro ki lokashan ki parti rubjer keteng nakanu ke parti hibaro hani subhawan wana sen sikmat ya apply dan di obran mata berkiwi mata ngakodi ba korkorwel sudli macam ini ay kecikapti Kongres ke kantor mata akhir ki yung ke kongres ke syukur besar. Ini kulai sibune kamtami kiluyam lalu jumpa daros jumpa bat neta berkiwi yang lebih keteng neta jumpa kertawel neta jumpa kami jumpa penyesok serta parti kongres mentak kasih kali kecil temu juki nak beta bagi kuah ya kanuri kikuah ya kanuri dia iya kanuri nang tanau kiwan bacoy yang pokok kongres nilai keleng menta perform ya ki primary unit perform ya ki unit bandapo ni nakale juga parti kongres ilong dekam balik buat dia barok ki ilong tre parti bakinuan yang rapi. Nomor dan cuba lagi nak betul tentang lah sudi lah kei untuk siapa parti. Nomor ba babun palat kicakkan. Te kali kajing kermen nak betul jungi ke parti kongres nangi nak pobok kuat hal nak betul uli usul mereka pesan. Tipai ba sekitin yang kau berkenan ru hakabri bat kiwe ki parti lana tipet kiwe ki parti kebalakan da ini nong keren nakmat ba ka UDP ini pasuslo jubor po juga bos juga NPP ka HSPDP ru pasuslo jubor ka bos juga NPP ngaptip ke ikabaja andre tang ke kongres kabadon ya kanorim berkata kanorim bagi perklan bagi lek copai ba nak betul pai ba bat nindo nak kanorim nak betul pada kunyi iki election mampir Besuka harus percaya pi kerja kidon yalam nak kiwi ki parti ki persetu bakla sepang ke parti kongres kiong ba balik ke parti kongres kali selo apa juga NPP menakani bagi tahu serkar lang apa kerja ngan jumpa di kerja House manager apply bagi perbalahan cuai kata kalau don ka propose ban amen ya ka schedule ban perkiu ya kisip hanya buat selesai hanya buat kasih hilang otomatis selesai ban kiwi selesai ni buat apa jalan mereka nak kali ke kongres kong ban sui ya kini kibru kibasok kontrol pala dekat BCP kapilo
nak tergarau lapan ya kajing menjur nak kalian kahau bagi minyak terlambat ke NPP nak kebeta kajing temu ban penbah ya kasih cedul bagi beban amen mapo parlemen nak kalian ke kongres kira syebeta nak kebeta ban ayah kajing mut cepo apo dali mana kalian jungka Sarkar India juga Sarkar BJP hadu beta kekelman rakyat kami. Nata kenau menakadi ngasutu makan lupa selu ia kekamen ngira Allah ia ka parti kongres ba ni kino yalam cuki distrik paper apa jala Meghalaya subha kol MDC juga kongres kibar apa diskusi apa KHDC subha mino apa juga FPP kena bagi dia cepat pak nak kepercayaan berapa pun nak kalian cuki MDC iba PMCM baru ni kita pendek kata kila ni nak ke parti nak sokar juga MPP apa diskusi berkali kebenta kemana kalian cuki kini alam juga parti kongres nilawan cepat pak benda percaya pak maka jika cuni menakani apa juga sepanjang dalam berkai MPP apa diskusi kamde nakanu mereka David nakadau ban penbah ya kasih cedul keba kesukaan dia ketemu banwan aku parlemen ditak kakak tarik balapur bami rekenes kini adon kini alam ni yang sugi kawin kami hak apa tarik jauh berapa beri ini bat kata kami keba isu tenaga kata kai mesin agak besar tarik jauh berai lebar lawan seiba Bidal Singh kekrup Bidal Singh wanaru kongres bat merta kasmi kekrup juga TFC bat kiwe parti piadolan ini nah terkenal ni don like tadi mau bersih bat ki meeting ki bahe ki bang press ba ya kiwe kita ngatrai kani keketi kajumi saksi tempat ya pencop yau kandidat kongres nang ni napo makurat haus le marja kenai terus ne menta so ban ngaktif wa be kasasrem bomba berkut kasasrem ni kunu umi no so berkut kasasrem mutaki utam kumbasisne nakara wajib ekste Barmenta keketi ingin skam bakade yang kantor dia yang kepali juni ke parti kongres yang ni pun betul. Berkecinya ki dirurang ba diru kepa kisama apa betul akan berkata. Kira pet ya ki parti kembala keren dekinunya kira keren hikmat kira betul. Kira pet ia ke parti NPP labun ki hai lebe kumbang ururang ba na TFC labun palaki anu ki hai cepat poteli lainam maka beri ni ki pai ba nia don hangni na ko bata ban kerja ko kare yale election ni tu kenya ke jinyam ke jikhe beri ya kenya ke jingdon tu kare ne te nak ta ganau ni kermen ba kejigya don beri ki kedon praba he lele hari ni don ki praba re hari ni sakhe ni kabu kejing mare nakale jo ba karnes nak kongres ke NPP nipit na kadau Henry matrai ungi kipai ba isu mudur mari na kadau maka kongres kadon haka apurse ngidon haka apurse kamjikali beta kalong balai uba Bidal Singh ubadon hapu HSPDP kabaron haka ruling beta uban CSO pedesa ko kamde ke jitemu kamde ke jumi bangin job bade ko election kamde kata kadina kadau ba UI maka kongres kan yuk head you so juga job house marjan san barki election
ngis kem ke jinga trelang jungi iwe ninyo ke keti usok tu ngim de bati ngale ngasa balik keleng agani ko mapurwat ko sensi berkowe long ko patlan khamtam nam ta junga hadu kata de ngai ko ban pusno bi knya ki ba de ro besu plan ma na kalian jungi muswang itu nak kuwi pak parti agani ke election ko baladat harusnya marza apply itu nak parti HSPDP ile atre shirhan ile atre sitom tenrei lese de ka mon ke jo play paripet ini pengpoi tak thong rei ko pasutna sukman ko long aba milik sarum seneng Dua penyelidik bankam hak dari MP election. Dapat kipriu juga berhak kita nak kejuk. Dan kalian juga parti HSPDP hak dari MP election suka penipu itu bagi company yang kandidat. Tinggalai perkhat nilai song hakim meeting kipupun tadi. Bat nilai rai yanu inkesan. Hamnu nilai. Namanya kalian ke parti ke kerbu kandidat. Jadi kebasukan kalau hak bakatu. Nilai sim kowe karai kalau bah. Tangga kongres kepulong kebetulan saya turun ngerim jong kecingkeman nam tak beli kari kita ikut jomnya ikumbah kau kongres is the best tingiru ngelai penskam bat ngelai penisno bat parti kongres badna tu kene ke MP election ngelai tristom nam ta kumno penorai di bidok kebetulan burom nam tau MP jongi tenrei ngatai berkat tidak i kalau nam kumtu jadi ini sekarang hagari ketiga pemta lomba kecingnya tristom berkat lang bapi kumbang gunung keren lupa kemat mene mutagiron lai teli kimo bersih tingis kan lupa kecing tresitom video penora ya ketong jong kecing jong dan kalian juga ngeso pempau kecing sukan hadu kata habang i pikat de piwan badingis kan kecing wan jong piwan nadu ka mesin nadu ka donor berpenisno berkane ke parti kongres niru aku par bagi penisno berke parti kongres tang bagi penisno tangda kecing songsit lagi penisno nadu met bad mesin kumno pengina pun klaim bagi kene ke parti kongres Marui kumbala keren kino keren di bakmat ni iba. Dari tangga parti kongres kepada ke jingkerman nam tak kini kari ke biji ni. Dari tangga parti kongres kepada ke jingkerman nam tak kalawai khamtam nam tak kumno peneda ya kirit pai khamtam hak ni ka ri ke jongi. Tengah sloban ke pada biko ki pai babi. Late nang ne ke jingkerman, late nang ne ke jingkerman. Pan late chala ke jong kisno ki thau, pan late jong ki cakap. Ban pensutu egi pai ba, ban pensutu egi perlok perjau pensutu. Ini apa yang kongres ini ai ke jingkesan nam ta kali ke MDC election kenang bagi lo penora itu kecing job kebetulan borong. Nah kalian jonga nasupan ai kuplay ke parti kongres ke bag lajit dengar. Lesil ada pigi pai ba, pi ai kecing kesan ke bakura. Ban poi saya kata thong jong kecing job. Dan lek yang tepo disipusil nam ta punya site nam ta ke jimpit yang nam ta jupi pai ba. Oi kira slow dia kecing keren ki bakmat mene. Hang tepo disipusil bangi hak penyelesai nam ta kumno ban penplanya ki ain kamta mi ki ain juga ramas nong ki ain penyeda nam ta ka khindo siap ki kadon hang tu kai te nam leng jonga suba kadon kam sisa ai ka bangi dio ban penplanya te po disusul penyelesai nam ta penora ya kecing kam nam ta kepit kepian jong ni ki pai pa baro te na kalian jonga subun terpari ki ko ki pai ba bi pai don lang ni ini jangni playwan nagi parti ki bafer ban penyesno ban parti ko klas sakli ko Dikalong sisa ke baput kemen yang ni kum ke parti hang kali ke por ke bangka. Dengan slogan ke pada itu gini dan ni rengkat ke mesin ke besir ham. Baum dei pengirwan tang menta banwan penisno lesi baput por mano. Itu ngidon kita ke mesin ban rai tu menta ban perskan lagi bangan lek ni. Dan lek rengkat bagi susam ban lek rengkat bagi kucing mut ba namta kali ke MDC election in Krishan pura namta ka namta kali ke parti kongres kenang pengilak penwara ya kejinjok ke badan burung ban kejinjok om tang jong ka jong kandidat jong parti kongres ni kejinjok kan long kejinjok tu lang boro namta kejimpit jong jong pai pa jong ketong thai de dokumen kantam kini keri ro kan pai berkat bagi ni obne don lang bagi hene ke por de ngi ki dur khmat ki joki hagi di si belada ki sio so tang ka ba ni obne kran hagi telefon remuta markmat ki don lang ni ka pendap sha ka jingkmen ka ba khawe kantam namta junga ba ngis kan nampa ki jingwan ki joki wan mon tong bon ai sini rei buat lo rekat bat pi ai kita kejin kemen ini kum ka parti kongres ni po makruat bagi skam nomba kejin kesan di upi nomba kejin ya trai sirhen ki upi nam ta kumno bagi lo penwara ai kejin jok ko betul buron yes kan ba kiwe ki ko susi rukai kin sadang ban peniso haki caka ki batar batar te kublai sibun ya kene ko por ko ko do pisai simpan bat simun kene ka kapu man ai kublai snam thumai ba sup ba bakban bi baro we di balai wan lang ni bat ki bum semna pai hang neru bat yes kan mun usna ba
thamai ulang usnem thamai usnem jong kajing kemen usnem ban alam lati ni nam ta kapit kapian jong kene kadong kathan rengkat berkecing alam lati jong kene gerung ba ki berpersai hakisno ki thau kumno ngin yo ban trelang nam ta banura ki jong kadong burang ki kublai sipun ya ki pai ba hakari proses simpat na kalian jonga ngam don ai bertit di lani ada kaspa lani ada pro ada kesial ada rupa dari hari por ka kerpa di barna so barna di nanti di dengan mesin jong kajing na kajing sore ka kerpa di ya kene por tu ban ai kajing kesan ka bapura nam ta kene ki SMC election na kalian jonga barna kerpa di baslo bahaba pinili ini kamtam pila sutu ba ka por election kalau kapal alukot hadu takta idon por batas kal kumalai tayo pada kalian dah sokar kalau pernah bagasi tempat kesalong arpui tadi kasi ada kelah nai baar ini sutu berkapor kapal alukot ini sutu kapal piko itu bang tongin lek ni untuk sutu bagi ko jimut bagi tristom nanta umno bagi la banora itu jijok kepada koilam na kisnong kitau wala hakane kapor ngala berong ba kamri kapor ke mamangi ngin konbin ya kami meeting ke bahe pan penyo aman lagi primary unit dari kisnong kitau bukan ada yang isi konbin takat tu kene kum kata bangit yang buram pi kum kita kinong penyesno thamai ngala berong hakane ke parti kongres na kebentar kene ke election MDC kamtam ex kandidat iba dai naga TMC nang tai na penen sakwang di bakloi bantu kene ke por bat haka juga poro insyaallah haka ne sini le sini di kap bapura jongga parti kongres jungi hamne hamma kuat konsi te kum kata jongga jiso kemen lang jungi poro khoi pada kampade ke por ba ban pengkup buram naga betajoki dai daga we ke sur daga we jimut to ne tap ketilang naga betaki ne poro khoi ni sibuda kum kata ngaku ban we kan khoi fikum ne ba ka bede berkani ke election MDC kaban salong hak arfu tarik jung tahun penai banwan Februari dengan kerpak DPP amar kapor kala yak step ah pengelong sebagai kikli dari historik ala kisnong kitau ala kitong kitain pan pensutu pan paniwirlang namar PI kasau kasian hak ne kecela jungi akum juru hapu kari jungi hibor kowe lemda kamdon kene ke parti sisa kilakut kelenti berongpa pat ke konstitusi jungiru mesti kalah pan kalah pat nak kowe kita kowe pat jadi soron pak kadu ketakta membamangi keempat wanrung kene ke parti ngene PI namar mengiru ngirang surung sen di keempat wanrung kene ke parti ke MP juga ke kongres apa kali dia jungi kita tentang sapu sanggut terlebih hadirin kene ke MP pada apakah BJP kum kowe ni ke parti kembali se ngaku apa gitu pi keba mut pan scrap ya kini ki angi kanun kum kata ke parti ke badan bor agak tu por yang perkat lo nak itu absolute majority kamu pakai pengkelai constitution ada juga poro iko am tumang gawe ka election bat gawe kan niam ru ngalapan ong itu ke pot sin bakal orang kumta dina kata kadau desi naga yang jumi poro khat ki angi kanon minum ya kensyo takut terang idon bak kadu kata bahwa apakah kenyo ya kumdoriti kamar ingat sekam baka jing temu joka kalong ba ublay uknum ailat ya ki bekinla kabumon pan penyat yang ki free bersong sa apo karibi jungi dina kata kadau kenyo majority baka kongres ka ki hudu cistaut KMP baru takimnut ban la kaitan nagigi bala rakin la kai ka parti kongres aka cilam jong kurahun kan hinga benong yo iba kadon ke cingkrang berkaji amut balada tang subakla kali ke parti BJP kimlai sampai ba para wakil sampai ba mitrangi sutu mitep ke kebanjia pada kila yang pak pada kecing sutu pada kecing ai jumbulang ina kata kadau harkati kublai shibun